On calminama so tawi ka koɗo tinno waɗa abonné mbaɗa activer cloche o pour so vidéo keso ari mbawa tinde mbaɗa j'aime woto jejjite wadde partager bandiraɓe. Bismillah mon e nder Pulaar English. You welcome in Pulaar English. Assalamu alaikum. 1. I like chocolate. How about you? 2. I play tennis. How about you? 3. You live near here. How about Jamal? 1. I like chocolate. Mbeɗe yiɗi chocolat. How about you? Anne non? 2. I play tennis. Mbeɗe zuwa tennis. How about you? Anne non? 3. You live near here. Koɗɗa ko sara ɗo. How about Jamal? Jamalu non? 4. Sidi plays tennis. How about his friends? 5. You speak English? How about your brother? 6. I do yoga every morning. How about you? 4. CD plays tennis. How about his friends? CD ene zuwa tennis. Sehilaɓe makko ɓe non? 5. You speak English. How about your brother? Aɗa haala anglais. Musidɗo ma gorko o non? 6. I do yoga every morning. How about you? Mbeɗe waɗa yoga kala subaka. An non? Yoga ko sport mo ganduɗa ko fottude ɓandu. 7. Asmau often goes away. How about Mariam? 8. I want to be famous. How about you? 9. You work hard. How about Anna? 7. Asmau often goes away. How about Mariam? Asmau saha fof ene yaha. Mariam non? 8. I want to be famous. How about you? Mbeɗe yiɗi andede.
woni darjude. An non 9. You work hard. How about Anna? Aɗa liggo no feewi. Anna non. On jarama no feewi e jebgol bandiraɓe. Oɗon jejjite wadde partager, abonné, aimé. So wonko jiɗɗa namdade waɗ commentaire. Yo en jiyodir ñanonde. Bye.